Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker għamel l-ewwel diskors tal-State of the Union minn meta r-Renju Unit ħad deċiżjoni li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Diskors annwali maħsub biex ifassal l-aġenda tal-blok politiku u ekonomiku li sar fi żmien meta l-Unjoni Ewropea tinsab f'salib it-toroq. Quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew, Juncker qal li l-Brexit mhix se tkun ta' theddida għall-Unjoni Ewropea, speċjalment fi sfond sa tkabbir sostenibbli tal-ekonomiji. Madankollu wissa li l-aċċess fl-Unjoni għall-Ingilterra ma jistax ikun à la carte. F'dan il-kuntest appella lir-Renju Unit biex jaġġel il-proċess biex jibdew in-negozjati ta' tluq mill-Unjoni Ewropea. Id-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea kien ikkaratterizzat minn ottimiżmu għat 12-il xahar li ġejjin fejn l-Ewropa trid tixpruna s-setturi kollha tagħha, dan b'sinerġija bejn istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet nazzjonali u parlamenti ta' kull stat membru. Saħa fuq il-bżonn ta' iktar solidarjetà ma' refuġjati. I'm convinced much more solidarity is needed, but I also know that solidarity must be voluntary. It must come from the heart. It cannot be forced. It cannot be imposed. Jean-Claude Juncker nida pjant investiment għall-Afrika li għandu lan li joffri ħajja aħjar lil dawk li lesti jissugraw ħajjithom biex ifittxu ħajja aħjar. F'dan l-isfond stenna l-bżonn ta' iktar sigurtà u qal li s'Ottubru li ġej qed jistenna li jara frontieri bħal dik tal-Bulgarija fost l-oħrajn aktar b'saħħithom. Today we are launching an ambitious investment plan for Africa and the neighborhood, which has the potential to raise 44 billion in investments. It can go up to 88 billion if member states pitch in. This will complement our development aid and help address one of the root causes of migration. Dwar il-ġlieda kontra terrorizmu, l-President tal-Kummissjoni Ewropea saħaq li hemm bżonn ta' iżjed għaqda fir-rispons tal-pajjiżi membri, b'dawn tal-aħħar għandhom iżommu mal-valuri tad-demokrazija u l-pluralità. Fuq kollox, b'viżjoni t'Ewropa maquda u sigura għal ġenerazzjonijiet futuri, Jean-Claude Juncker tenna li issa huwa żmien li l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jiġbdu ħabel wieħed u tittieħed azzjoni.